Pangguaranna Pak Onar mangalap boroni rajai putar-putar siang Bogor di basa-basaho nama Talewataro di Nasida Turukan karena si nomor 2 nomor goar Fortua Sinurat Pangguaranna Pak Tesa mangalap boroni rajai si Tanggang siang Huta Putu Pangaloan di basa-basaho nama Talewataro di Nasida Sadar mohon 2 Dia jepay dulu di arah Sepudan nomor 7 di mana Pangguaran Gongan Sinurat Manang Pangguaranna Pak Endi mangalap boroni rajai si Mamora siang Jakarta di basa-basaho nama ia buru naki lima siap tangan nomor kuat Praska Uli Rewardina Sinurat mesti kom marhamudian matu anak ini amal korongan lima Pasaribu siang Sokta anak ini lokomosi nomor 2 lima nomor kuat Jingjing Sinurat SPD Manang Pak Tasya Pangguaran Kita suruh bisa kita makaroni. Anak-anak mau